lada pin bu shun yangi ngiru in bu shun yapi lada piwan ban tombor yakari ngiru in lej ban tombor yakari jompi berngem ukamane yakari Amerika. Kajing yashurot hapdeng kari Amerika bat kari Iran tat haduk menta kampat shimla peja satya wat hakani kasin kabalabat biang Daud Donald Trump ya ulakam sencar jongkari Amerika. Haki sansnam baladeb jongka jingyalam Daud Joe Biden yakari Amerika. Nakaliang jungu labunsin ula juberten hakilat sosial media baper ba ula ban pak lejbomno sendon yaki jaka shnam misail bian jongkari Iran lada kim pensangeno kamkloi henry tatadu banakut katem jungu kila syusak bet satang haki jing berngam jungu klem da peni ne penpau dakano kano kadak halor kajing yale persya jongka katkum kitnat yada jongkari Amerika kilakam baka jingem jong Donald Trump menta kakamdon jings irba namar layo jingte banakaliang kibor kari Iran kilak ban siat hakano kano kapor yaka lingsoin balap penunkam ban le jingle dau presiden kari Amerika kata Donald Trump dang menin kasngi kibor yada jongkari Amerika kilayo ban siat no yakawai nakidrun kepalawan ban penherbian haki benda jongka Pennsylvania layatu kitnat sentiat jongkari Amerika. Bat lakam bakatei kalak bandai balalehi dekibor jongkari Iran. Ngikan mauru ba mensyamsnam hakapor ba Donald Trump udang penlong yaka jingyalap eleksyon jungu ula syulat salit naka jingyap hakikuli jongki briu kibamut ban syubtat jubor yaka jingyam jungu. Hakaban nakaliang jungu Donald Trump ula kambej-bej bakitei baro kitei baladon benta dakibor jongkari Iran banle yakadaya kam banshim yakajingim jungu haba paibyang syaki jaka shna misail bian dakari Iran nakaliang Donald Trump hakanikat tayo baladeb ulapa daka kubor kabashay syakibor kari Iran kamtam sya unong yalam jongka Iran kata ukamane bakinwanno syakame jongka jingya penbej ban penkono ia ketika jingshna misail bian jongkari Iran namar ulong ba umkwa ban syulej bom ya ketegi jaka shna misail jongka Iran naba umkwa ba kibriu jongkari Iran kin syuyap bat nakaliang kari Israel kan umlej ban bom ya ketegi jaka shna misail jongkari Iran ladakin priang ya karai ban penkut no shwa ban shna yaki misail jongki bat haba penkut Donald Trump ulong ba umkwa ban yathulut yak kaba udon haki jingtmu jungu ringej scam bakari Iran kan priang batkan kemen halor katei karai kabalashim nakaliang jungu kamenei ubadai nong yalam kari Iran ula jubab dakabashay halor katei ka jing berngam dakari Amerika dakaboong balada pi berngam yangi ngiru ngin berngam yapi bat lada piwan ban tombor yangi ngiru ngin omap yapi namar katei ke jingtmu dakari Amerika nginomla ban priang dalele ru'yam ula banru dakabong bakari Amerika kala ban penkela yakamap jongka pertei tangleng ba dakakot henrei haka jing shisha kanomla ban jialong kumta bat kadeiru ke kabanwan ban ai jingmut yakari jungi lapenkut ukamane nakaliang umosot pesesken ubadai presiden kari Iran ula ban langru de dakabaong bangim kwa ban sedang yakatma hapdeng jongki henrei ngin sange yak kabangilatmu kumno ban shna yaki boryada hapo la ka jongkari bat kadai ka hokyangi ban penkre naka jingma kabaki weipat kiri kila berngam yangi bat penkutru dakabong wan pila ban pej dakis pasin yaki jaka shna misail jongi ngilong kibalakloi ban priang yapi henrei ban pensangeno yakabamata dalele ngin kenran dinsyu katei ka jingkren dakiteki arngut kinong yalam kari Iran ngisngotu syai bakamla ban wanra syakami baka Iran kan sangeno bantei bat ban shna yaki misail baklainbor jongka henrei ke kaban nakaliang kari Amerika
bat kari Israel kinsa jubab ya kari Iran ngingit skem bah kini kisngi ki bansawan ngin sayo ya ka jubab kabasyay.